na tutambi muthemba wa Ndinoho na turia tukikoretwo tukigumira na guthagathagia arimi na makiria a muceere mwena uyu kuringana na Mwandiki mukaru ruhongeini rwa urimi niwe Philip Kero Halsama uria waritie ari giceceni-ini kia uthuthuria wa mumera uyu wa muceere kaunti-ini ino ya Kirinyaga ni agitariirie ati ni mambikite mitaratara itiganite ari hamwe na kuheana dawa kuri arimi niguo kumateithiriria kuhurana na tutambi tutu muthemba wa golden apple snails. Makuragia muceere aya mafama muceere witu tukoretwo tukithumburwo ni Ndinoho na ni mukoretwo mukiona ngimudistributera dawa ya Ndinoho kile mutionete ko andu monete gitwara timirima ingi gitwara dawa ya Ndinoho umuthi ni otoka ko launch hii konokono watu wanaongea kuhusu si madhara tu katika shamba. Nimekaa na mama pale kwa sababu mimi nimekaa angalia wa mama wengi na wazee zile konokono zimewakata ziko na magamba magumu sana. Of this last 1 week. But before the pest control or whatever you upload today, and you're going to tell us more about it, and we are grateful that you gave Kirinyaga priority. I commend the national and county levels of government technical teams who moved with speed to identify sections of the irrigation scheme where pilot control operations will be undertaken. Control Product Board PCPB to work closely with the multi-institutional technical team and county extension staff to monitor the success of these pilot control operations for golden apple snail. Jokerie gatho PS wa crops ni undu wa protection ni undu wa dawa eno ya Ndinoho. Dawa eno ya Ndinoho aria mabuthirite na ni njui ni buthirite gwakwa mugunda ni njui ni iraruta wira no itiraruta wira uria tungienda irute tondu no twende irute gukira uria iraruta ni regusi gikigerio gitiambaga kuretwo kiothe tondu riu ningi ndui mai maya ni maracoka makathie rui makathie kanaro na ng'ombe citu cigacoka cigeka atia cikanyua maĩ.